Hey guys, ngayong hapon ninyo gaunos diri sa Giwan, perting kusugas uwan. Among barko, perting luya. Nahinlo intan siya. Nawanan. Na dito. Si kusugas uwan. Kusog yung uwan, unos. Vlog mo? Oo. Unos sa Giwan. Kasi sila, di maklaro. Itong kusugas uwan. Kalit rag unos. Itong inita to ganiha. Parito. Unos. Ito kusugag hangin. Galit rag unos. Mga ng pero sa Giwan. Continue sige pagtrabaho. Araw, unos. Kusog yung unos. Kusugas uwan. Kalitra ning unos. Murag bagyo. Kusog pa yung uwan.